Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing bampai kmat jong kinong mi kmat de ki post nam kalawan ra bun gijing e kinong shong shnong kam tam habaya de ba kakit ka ba hakapang kasitom kinong yalam jong kilai teli kishnong kilai shong perkhat ban shem ya karai ban le ya kandu yu MLA ban pen sngoy kijing e ka ba ki ya kandu bat hadian kajing kandu kajing karman kawan bakin sayu i ya kasurok ka ba bha da kajing tri sitom jong MLA bat menta kala urlong Menteri Katnat Karab Karyang ubak bantai dor lingdo ane kasngi kakhat arteri urisau ulabu ya lai teli ke mau nong rem na benta ban chnai ki surok hakini kithan ya kani kajing yalang la penlong ha kasnong mauser kabahap hapo kamau ken row block East Khasi Hills haba kerana kani kasngi ubak bantai dor lingdo ula pen pawi kajing sngo kemen ban yu ban bu ikilai teli ki mau nong rem na ka benta ka surok kawai kadai ka surok na mauser shamau dulap shaduk sandrengi Kesurok ban pen bahaya kabaladan lupa na maulang mau jatap siang khnai bat kesurok na maulang mau jatap siang khnai kabajengai kumba iway pan sanot kilometer ya kamang pisa na kabenta kini kesurok Menteri Katnat Karab Karyang ula penyo na rural infrastructure development ha kamang pisa kaba praklur tingka Syuk na kaliang ubak bantai dor uloong kajing sertok jong kipat ba kalet kawan menta kin salat no da kajing shnai kini kesurok Ula kenturu ikipat ba nong syong snong baki ni tray ringkat bat kasnong khnang baki kam ki jam kinyat stan na kalang ubak bantai dor ula ong ka kam kadai ban kam jam ka ktien ha kini ki saus nam shi teng tam ula persyang kat bala ban wanra e ka roi ka par ha ka constituency ula ong ru ba ka surok ha ka constituency kam tam ka surok ba na du na smit syabakot ki surok kilabha ladayanu jor bat ki por ki ba menchwa. So I just want to thank our local our minister as well as the local MLA for taking the initiative, understanding your need to improve some of these roads. Like these roads, initially it's a village road, but I think through this project which will be taking up under RIDF, that is Rural Infrastructure Development Fund, 27. So we'll be taking up this road like Mausir, Maudulop and Sanri road. No? This is only 2 kilometers. We have already selected the contractor also, and this project is for 2.6 crore. And these 4 contractors, they'll be starting the work. I was told by engineer, one of the contractors has already started the initial groundwork he has already done. I think the other contractors also, as soon as the weather improves, they'll come and they'll start the work. And hopefully, maybe not by this Christmas, you may not be getting a good road, but anyway, but at least something which is better than what you are having right now. And I think one of the soldier, he mentioned about like that only 2 kilometers has been considered, installing another 4 more kilometers to be there. I don't know whether I'm right or not, up to reach that 6 kilometer. That is true, but only thing that I have been informed by my executive engineer that the remaining 4 kilometers, that is under the border area that was initially constructed as border area road, border area development, I think. Then we have got today, we are very lucky that I think from the plaque you can see that we are laying the foundation for the another 2 more schemes. That is, I think, Molong, Maujadap, Siang Sangnai road. That also it's an old road. But actually, like the first 3 kilometers that we'll be taking up, we'll be doing the improvement and rehabilitation of the damaged pavement. I think it's a blacktop road. So the third 3 kilometers we'll be taking it up. For that also, we have already selected the contractors. And then hopefully the contractors will start the work very soon. And the estimated amount for this project is 3.3 crores. And in the same road, another from 4 to 6 kilometers, there are another 2 kilometers were left, or 3 kilometers. But actually right now, because of the fund issue, we could take up only 1.5 kilometer. Habang idon kam yung surok untuk lek saya kata ke PWD lagi ke department ke ai ke surok ni lek base nong mikmat ba unlek mikmat kita cek PWD lani seno habla cek nong mikmat hab lek na dong sedong te ke snok men ke snok tenat adien bang ya kundu I hak jing sisa hak to lek sin benengkong kadon ke snok ir ke snok kuyu hangiru namar bang impat ya kundu kam ha bat ibapai tiong ni tip da nilai tip ong kumno tip keren kumno yangi Andre kebasno tenat hadu kata-kata kumba piyo I ibapai de breu bosuku samrki bai
bat ke jing pu sam ki jong i ka pen kemen wat yang i ru bang ya kendu kam bat habang ya keren ya kendu badi nyong sar don tam ma pin lek teng sisin sekre ke sidong jong i bat lek be hadu aksan jong i ke sutna sibun be bapai diang bhai kata mau nong remah mau jong ting sa jeng mau nama tagi ning surok dalam play mengi bi ai di hap tika ang ni don arteli mau nong rem jong mau ser mau dulak bat cerai kali ya jongga seng nai bat jongga kakam kadai ban khamjam om ka khatim nasu komen namar bah kani ke jingya lenti ke jonga menta sausnem shiteng tam ngala persang kat bala dai ibor i jonga ringkat ke jingya treilang bat ki nongsong snong jong ka constituency ka bai ke jongi ban wanra ya ka roi ka par ban kentiu ya ka constituency ka bai jongi nakaway kasnem siya kaway kasnem bat nga so komen ban ya thu ifi bagane ka jingyo ya ka niga scheme RIDF kaba arpunyo nakabanta bantay ya gini surok banchna ya gini surok kadailing ba ka jingya treshitom lang nga shikwa ban ya thu ifi kumban ya thu ya ka ay kabaki ni kiri orang ba akiladap keren bat kila dab wan syanga nakaway kapor syakaway kapor khamtam nakabenta lai tali kini gisno bat kerpat ya ka jing bat ka jing kendo jungki widai bat kini surok Henry Shwa ban poi sya kata kabenta nasyukwa ban ong ya pitang kaway ka kamram ka jonga kumunong mikmat kadai ban trei hok ban ai ka jing syakri ka basyai ka bat ka bakhoy syaki pajba nong snong jong ka constituency ka bayay ka jongi kata kala don lupa hapo ka donut ka jonga bat ha ka bor perkhat ka jonga bat PE kumbalong menta ka surok hapo ka constituency jongi baro kaway nga keren bay ya ki main road piong nadu na smith hadu apo jata hadu apo sentung nadu smith hadu apo maulat nadu smith hadu apo nongjerong syabakut baik surok nga keren ya kani namar bahagapor bangiyay ban canvas election ho arajar khanyo khatra ngaladap keren siya sikipaj ba nong sosno ba kabahakmat ngabu kadai kalenti kesengkin ka kot ka khia ka kamile kai ka tourism ka jingnang jingstan kita ngaladap keren hak kita jipor bat ngaong ngan persangkat bala iway hadin iway ngan pendak bat pi kum gipaj ba ngatrai pinya kongu lem bat pinya sno lang bat pinya hun lang lani pinya ailam ka ketika mon ka diang pinya ngai ya ka ai ka bangai thu mga ka banga khmat ngong kadai ka lenti ka sengkin namar kani ka main road paro hapo ka constituency ka jongi hagisnam ki balalait no kadai ka basniu hadu ka tata kadai namdai ka tata ong pi nakaran yaki main road yaki ni ki balasyang mentah bat kabadon kame kalong bangin pai khamat sikitai bat ngindalala bat pendap iki main road baro in sa persyang bangin lake sigi internal road mo sigi snong gitaw kat bala ni so komen bagan ni katayam ka pamenta niyo sibon iskim lingba kita iskim ki bawan na po Delhi ban snai ki surok PMGSY RIDF CRF bat kiway ki bang yo ban pentelun ngiyo ban develop hakani ka constituency ka bay ki jongi umday ka ni mentah ka barang sa baya kita ki surok ru ibag ipagba ki kran kata ka day nadu nalat
mau ko nang tinapok pasyang syadu syapo noran kataru lingba ka PMJSY ngataray slam shu kin khot tandar no namar kibun ki bakli nga katik surok pinle kumno kaba arpat kaba ki keren na gawi kapor si gawi kapor na syukwa ba ni thu yapi umday banga don kambangan rajak ilade hadanya shu thu yapi kaba don ba poi perkhat don ba mudur shu don ki ba ong bamla ban long bat kanum long ru don ki ba ong nga habang alay sinong jongki bapay lano ngiru inyo surok siya ni bat kata kaday ka surok nong ringko kabala dapti wala na penbiang lut na dong siya dong bat kinong siyong sinong jong ka nong ringko kimpos niyo siyo handay kataru ka surok kalapoy siya sinong hoy pala ban pendap lut handay ka surok kalapoy hadu apo kli sinong bat akapor berkiang kikali kilayan no wood kilayay wood siya kate kabab mano-manoro ang ito ipi umdan mamudur siyo hanray yakan niya kabenta ang ipi kaday kai kabangidiban sungungu yung balay try kan rap lingba ka jing pan lingba ka jing teru lingba ka jing ut ka jing nam jong nga ba niya panbay bat katanat tulbi kaway hadin kaway ka urulong bat katahan ka jongi kabadang don kam siya yakaroy kapar pli ya umaw nong rem nakabenta kini kisurok kumbalayo ya kejingkran lang nagi nongkren syakmat i chairman i saudar jongka kesan rengi iba penya ya kani ka program jongi menta kesengi ai kublai pi bagi ki kentin iba pla pensno nakabenta jongi lang baro nga ay kublay ya usadar jong kasnong mausir pala ay syangi ya ka welcome speech nakabenta jong ilang baro kajing priyang sobha nakabenta kani ka program menta kasengi nga ay kublay na kanmaw kung balapan kanmaw da ibayay siya hakis nam gibalalay no habang awan magadon gaway ka program hang tiya po kesan rengi kia keren niya kasurok bat ngi bawan ang katugas ngi sungutu ya ka jing jenjar jong ginong syong syong bat nakaliang nga jong nga niya tu ipi kumnong mikmat nga don ka jing sokya hadu katata habang iya ka condition jong ka jing lang ka jing man jong ka kasurok kumbala keren dagiri orang ba isodari lakran imat baka ni ka sinong ka jong isi ni light lagi sinong imat day baduna buat palat imat umdan bapay kamat lang anday nga kwa banong ipitang si kentien nado kasengi ka bangayat kumnong mikmat kaway bay kanong rem long ban ay ka jing syakri kabalong equally ya baro kinong syong hapo constituency pa yun kata ka di kanong rin bakan long lang kumju umdan kamban pa chiliang kabarit na kabahe na takasinong hanray ka development kadi banwan kadang bagi negi sinong bapli kibala siya neglect kibala siya deprive kibamyo jing bentoy syu nak sorkar kamtam bay day pagkalentik singkin hindi ban pay kamat syaki ala na day bangale politics nga nito ipi ya kani ka surok kabawan siya ni menta ban berung ya kani ka RIDF siya ni kani ka bor ka jong akong mamali ngala ban ra siya wayru handay nga ong ngala pan siya surok kaleng-kaleng po constituency balay ngin yakini kabay isnay hadu kata-kata nakaliang kiri orang ba nakaliang kilong kami kiut kinam handay baro siya kata kumnuto PM kamday ka wasok kajing-jingjar tangba handray lalong ba superta po klaw ba klawsan long way brio berta hala handray mudan bayos no tanggaway habakiwan mi siya nga kiri orang ba na siya ong long gibayay siya bat nakaliang ka jong nga ngan penurlong ni kanikakam kaday ka kamram ka jong nga
wat num suthu bakala ba ubapai unpai tang takisdong ki bahe ki ba kabut yo sibot handre nga ong pitang kawai lada dai bangale politics kat kum kabut bangayo laite nganong apsuano khandia dikine sampai biang haus adin usnam araja akula te satu bakambon susu mo sile kum taam ka politics te handre nga ong ngan pait lang dai na takadaw daga mensim jong jing sukya ba ngi isnai ngan itu ipi pang gadonot lada dai bang sos nai ngan itu ipi ngan numpa il ka jong kurem ru banwan siya kani ka thain ban song kali ha kelenti ki ba khoram ki basniu re bang idon ka jing tre lang kum ka yeng ka samban syakri khelai piru pini kanu ka jing sniu jong kelenti sun kien chito kata ka dai ka ba ngan itu ipi ka bang ngapa banyamak ngin soto lang kum ka yeng ba syakri ikipai ba tadai na takadaw ngan itu ipi kani kajing yo jong pi surok kadai kajing angnut bat kadai kajing lang bat nakaliang ka jonga omdai ban ong ban kutno ya kani surok na mausir hadu mau dolok kesan ni nitip bagadon ke problem kendiak bat ke border area namar kadon ke surok ke border area ke haban pek kala sumar kala ice cream andai kata ke ibaro ada bekeren bat kapiludi department bahkan IT no siya kapiludi namar menta nadu uara jar kanyo katra ngingi kamyo su ya ke scheme na border area bat katakan notification ke permit daga government of India baya kita ki snong ki bakin penhap apa ke border area department kindai tang san kilometer na po ke international border today na takadaw ngingi ladu lut scheme baro inom la su tiya kani kabasa ang ifi ay ba nakaliang ka border area kan ay no ka NOC siya po kapiludi kanang bangin bodien bangin penulong Henry tanggaway nga kwa ba nung ifi baka ni kasurok kapapiyo mentaru kaladay ka jingker ku nakabenta kabit kabiyang nakabenta ka imlang salang kamtang hakapang bat kasitom kanday ka jingker ku nakabenta jongpi hakabay day bat kayo kakot kanday ka jingker ku nakabenta jongpi Henry ngatip bat don ba yato yang kakali hakasita yo habrunggar kana arsit don marsunuan na po yo laban berat no sipo gar kana hablibu no sigar kana kamday kumda namar boleh yu kakali nu ka mesin nalaya ya kalenti koram langam ya kakti siteng kakali ka haban lek man ai servicing lani bersumar ya ka kamday ka masuk kanu lay kum ka tu jingruai ubakit yo nongkit uru selang uba sakit ru selang ubakit ni ong lalut usnyo na kamat mo ha pang selang kamday ka masuk Henry baik ba kajing ang not bat kajing yasya kajong piyo ban kay yung so jong kajing job kabiday bat katiga tahan siya taipan nanong katiga maulang hadu sengknay habang alek ngawan bangayat ngayon ngakan mau baik hapok kajabi yung kajong ngabu hapok kadonot kajong lano yakinigis nong ru anyo ban pensiang ro nga klamya thu ya kasnong mau jatap nga klamya thu yo sodar snong maulang nga klamya thu yo sodar jong sengknay nga sule bay dagakam umdan ni buwan panru suai hi kya ut nga yo sngo ya kajing don kam jong surak handrai kadika kamram ka jong ako mga lakren do mene bangan penyo lang ya surok siya katugas nong jong pi ban nut lani banto ya kai ka bangidon kam ban yapan bay ya kita ikan dia ibadon hapadeng kajing bam slotu bat ngangay skam nakaliang kapiluli kan le ibadon kam bat ya kai ka bagi laut nakaliang kasnong sengkna ipat sedang syua na bakot ang dainam daina namartip baka takasurok kanumpoy hadu hapo sengknay hadu apo bakot tiday na takadaw kuha surok kuha ban sedang na bakot nomar siya nilay ladap siyang mau mo nakamat na po mau lang
Henry ya kan ni kebentang aku banong ya pi ngini penbaik lang bat kinong ya lam snong bat kinong ya lam thau nang ba kan no ka bangile kan num don ka jingkan tho kan num don ka jingkan no ringkat ini trailang da ka jingis tu jingmot na dokumen ba kini ki saus nam tam ki paj ba ki bawan bani kendo kinong ya lam ki bangi je keren bani selok na ka benta ka bit ka biang jong ka constituency ka bayi ka jong ju ai men sim ba ki ju ai jingmot ba komno ngin nang develop ya ka ka constituency ka bayi ka jong pi kum gisnong hang ne lai tali gisnong sim ya ka ne ba ka dai ka jing sedang ka dai ka jing sedang it just the beginning na nong pi handrai kum unong try kampaj ba ka kamemali ka dai tang bangan yo ya ka ikhtiar bangan yo ban sign got signs la bangan yo ban mikmat handrai nga kum ubre woni tu pi na dai unong try kampaj ba na du ki por pamenswa don ki bakran don ki ba bayaki skim baro uba bantidor lara lut samau kendrong ngong tang kawai ke jubab ni kita ngongan le komno habal lai pos nem chani umdan bi thu umdan bi i mentapat ya penatang ya kamau kendro kadai nam dai hok banra to ong pi dai nam dai ban develop ya ke constituency ke jongi habang ilong parado prasnam ya im hapo kari ke bi ngidon kam banyepet lang kiwai ki constituency kilanang kiu ngidon kam baka constituency jungi kanang kiu ban ngangai skam baka ni kan long ka history ban pensa jing kan mau yang ikum kinong song snong menin ngadang dap ban bu ya ka mau nong rem hapo PHC hapo tengrai mana kani ngidang dap ban upgrade ya ka PHC jongsha ya ka CHC menta ka singipan ngiyo ban bu sinu mau nong rem ban ngakwa ban ong EP tanggawai bangala dam 4 biang nadong syadong ka jingtho ka jingtar ladam 4 biang nadong syadong ki bangin ya cakamat nganom tre banwan bu manong rem kumbaong mentandai isoda bayo mau nong rem kan ni jing babriu kan ni jing itanat pai yo umi so pailan teman dai nam dai dah hanri kamlong kumta na syukwa ipin shoban penkut banong no baya kan ni kesurok mau sir tu mau dulop kesandengi maulang mau jetap syadu syaseng kenai ngiladap ru ban ai wo order ngiladap ru ban ai wo order dan rai tanggawai ka bangakwa shoban shop bagi kontraktor kat kibadan lem ni sobha sedang no gejing trai marsen ja uni uslam marsen kyang kamaria